tunin patin ni ahi takalonin patin thua holim na ananay kinahiten hechehi seidinga kalunga kanagel khota khat kalung tong khata khat thupi khat hi ahi hechehi pihametele pakain AVILNOM jing mun ahilo le insung timang cha holim na kai nei nom hi ahi kasupiti ho pati chan ki ngai to hitin I khusung ho ahilo la ichen namun ho I colony ho ahilo wa ahile igam sungo I ho bung sungo inam sungo ahilo le I insung ho hi patinin AVILNOM mun le mol heding hinam ahilo le patinin pakai amatan AVILNOM insung heding hinam ti hi ay mat si ikido adivin kanomen ay alo le ikiloy khom na ho he patinin AVILNOM kiloy khom na heding hinam I ho tudola I ho bung ho hin I khosung ho hin itchen na gam ho hin insung ho patin AVILNOM heding hinam pakain AVILNOM insung gam sung khosung heding hinam ti pati chai ka ngai to divin kan say masanomen ay patin le khabuting isima hele patin pakai amata in AVILNOM jing mun khat he omin ay chichi pamatil Bethany kiti ai patin le khabuting mun khana na simda hoten lok sud ke pana to pa bong som chang som tum legit na hen som tum leku chan na sim hite chun achiu le ama kho khan alunin chin amin Martha atiu numei khat nin aina alun sa en chule amanu chun Mariam kiti su pi khat anayan amanu zong chu pakai keng khopang bula atovin athu angayin ahi patinin tuting tay sim do patebu pihan lang New Testament isima ahla pakai Jesu Kristan Bethany hi pat patsum ta vei pi hi avil imovin ay heche hen pat pet sa isima ahla kitsi ta ali vei Bethany avil na tu hi movin ay akat na cho luksut ki pantop bung som chang som tum lekut nga kona som lilani na hi vele Jesun Bethany Martha Mary agavil tu chu imovin ai hechia he to simtem takhat ga seile han Martha hin apakai alun pa na chane papen ta simpi dingati a patecha ama ne le don ho jo boy pi hin Mary wang he Jesu Krista keng khopang bula chu towa Jesun patin tu say ho chu lunglut ta ngai ai hechia chu agavil na tu imo hey chule anin ai muki no chi ta metele Jesun Bethany agavil na chu Lazarus Martha le Mary asupi pau Lazarus Adam lowa pakai aga ko sa wa chu ahong vila hele ma Lazarus anathimantan anikiwi mantan hen le pakai Lazarus so akai thoven chia cho ani ve na imo chai teng la thum ve na chai ki na hele Jesu Krista Jerusalem ma lo pi ta alu na chu nilha langa chi Jerusalem khopinom ta gi pa lowa Bethany lama chu chi mai ai kichi ta azan gi tu ho ki sei lo wa nga chu hilaya chu zan gi te di wa hi ti chu ta sanom ta hi ai Teng le atu alina achi pihameti ahele Jesun Bethany agavila Simon ina aluna numei khanin thau man tam ta che Jesu Krista luchang anupi thu chu hi ai hechili vezen avil na he kichi ta Martha Mary Lazarus amau inchu avil ni ve kichi ta kisuna hi ai Isi achi chulai muna hebele Jesu Krista amata enjong in khutam to umjong AVILNOM de set to Bethany yahi. Khulin ta jong hilaw yahi. Ailo wa ahele khunom ta jong hilaw maite yahi. Facility pat namun ta jong hilaw maite yahi. Chuling le ite achi in tam to umjong le aman AVILNOM chu ipiamati ahele heche Mary Martha tengle Lazarus insu yahi. Kipa ni khuhen lang gente ni khuhen lang ka ni khuhi jong le aman avil hi ai ale chia hi mu chi phamatele ipidinga ka do khat ka koison ka do khat chekele ke yong kido che Jesun ipidinga che Bethany che avil jing jing ham alo le Martha Mary Lazarus in chi bola avil jing jing ham ti ke ma ta in jong pakai vil te ding che ka hi ding hinam ka na mun hi Bethany tabang che hiding hinam
ai lo la ka insung za Mary Martha Lazarus insung tabang chu hi hinam ti hi ka ngai tu nai ya chu tu ni ai pakan avil jing nom na chu ipji ham he che Bethany ai lo le Mary Martha ai lo wa hele Lazarus amao insung avil nom jing na aji chu hiti hin Bible kasimak meditation ka bola kalungkel ka ngai tu na en kay ma kakihil na akaman chutuni akahen say nominahi ama sa pen tahen zinleleng dot thim na anay hichi ay pakai Jesu Krista cho ali mo hiyay a welcome mo hiyay pakai Jesu langay na anay hiyay eon katway komle Martha chan chu chan palaw danin iga mo say sivin tuni ay apalang zima kahen say nom hiyay Jesun asay chu adzat chum zip hiyahin ehon ila dano chu Martha chan be hi palaw hen kati hiyay Martha na gel chu kakingay lut pi ma jing e ngay ma jing so pi banga kagel kapakai ahonge je chu ne papien kasim pi ding hi ati hiyay ai le Mari na gel kit si pa patiale pakayan pachin tu gilta ta su chan na ding tu kahin khomanding dan tu se pe ati apat te chong hun na cha zen ding jong golowa atwa angai kit he ai ya cha pakain Martha za a chu ai poi nangin neijen chu hinai hizong le kin nang kapi ding ometia ase he ai ai pi chu yong le Jesu Krista alim jing jing hi ai kaso pite ho leisin him tehen ta salama ei ki thu pi te ho ahaw ho ai lo la in cheng ho chi na hong le akilim no min ai ei pan pi te ho che kilim no min ai Jesu Krista chu zin thu pi pe na lim dinga na ngai tu he nam ti kan se no me ai Martha Mary titing le Lazarus en angai tu chi phabatil jin tam to omsong le pakai ama bo hi ti cho ma hon again yai chi je tu ni ai hospitality aneyo pakai alim nom na pakai alangai now chu pakai na ma ho avil na apangai ai ti akhat na ka se nom ai gole pai banga sopi banga angai to hi ai he cha hai relationship gilta ki sopi ngai lut na gole pai banga ki ngai lut na ahong agat si kom jong akipa o Martha jong chu ne phapen simpi de metui pen hon pi ding ati Mari chahi kilala song sungin thupa ki kingai do han ati ki ya chu hospitality pakai chu ilim jing wa ile avil jing di wi ai ti amasa bena kan say nom ai teng le abana chu ipiham iti hele devotion lagaw lama he devotion ti chu ama ho nom na he anei ama akingai na he anei kasupite ho insung mai cham sim jing na hi apakai ho nom jing na hele pakai na vil ding hi ai kain sung mi te ko mong ka sei jin nila ting insung mai cham ki honong ka sim jiven nila sin ki sim zo lawang chu pache ding hi ama wang ke ho hen Tuesday nila Friday ni thon lawa ka man ji hi kain sung mi te ko mong ka sei jin ai poi tu nila he pakai na chom be a evil na nila ai tia insung mai cham ma chu la tha nom ta ke sa pakai evil na chu ki pa ta pathin ki wa che hi ai Jia cha ka chate ko ma ka sei chu Tuesday ni ha la Friday ni ha kholai len ding jong na ngai to lo diu kon tagi na he ni ha lampung ki na he chi insung mai cha misim he chi hin wa do na na hin home te di oi Jia ka sei nom chi pa ma te la gaw la ma pathin I ho na chu long lut tai ho wa hele Mari pakai ang songa ake khopang bula atova angaya devotion anay banga chu ehon jong pakai hlai nom na enewa pakai ho nom na enewa pakai thangwa nom na enewa hele hechi devotion hin khu inay naw chu pakai evil na insung taw khom na ham jingka tiong la taw khom nam ni la tiong taw khom nam taw na ahin khu na man jinga pakai ho nom na long chim na nei singa hele pakai na vil jing ding hi ai mi chu e ho nom chu en jong ki ngai he chu ai lo ale iga kholai le na ai hala hung to vo e ti amin e ho a hele e ki ho pi no ma hele amau chu ki vela chu loi kha chi ka vela ale don jong e don lo tip be bu jing wa
mu bo me bu zinga wa e welcome be se lo e ho nom lo ho chu kivil visito lo chu khat be na e ga chi yeng chu pakai chu na ho no ma ama min na choi at no ma ama min na thang wa no ma ai le na in chu pakai en avil ding he chu ho bung ho nang paten ngai to bin pakai thang wa ho bung chu paten en avil de chu pakai thang wa sing ho in chu pakai na avil de chu koi ho bung hilong le koi denomination hilong le pakai choi an pakai devotion nei nom ho chu patin in avil jing ho bung he ding ai chi a chu patin choi an khu hi wa patin choi an veng hi wa patin choi an ho bung hi wa patin choi an insung hi wa hele patin wa choi insung hi wa hele patin in avil di he ti ani na a in se ai ting la atum na a sei chi phamatile patina kingai patin ta san jing mi chu patin in avil jing ai pakai Jesu Krista ta sandan dan chu lazar ahong dammo ahong serious timpana chu agel do masat pen to chu doctor ho hello pichu apaneo ham anuneo ham asopi onaw asangkai dol ho ham hello pichu lazar ahong dammo chu Martha le Mari na gel do chu koi ham Jesu Krista gel do chu ale chaman mi asolwa aga ko so chu ai le chi se chu hello Jesu Krista ahong vai ge je chu lazar anathimanta anavui manu hita chu ai le ahong hon luna chu mani jong pakai ahong e ti chu na lona insunga nga den lon lo pi gapot do lona ama mu kal chu anga le lawa chi lona kap lona hita chu Jesu amu mu wa chu kap lona hita chu kingai lut na relationship det dan chu isopi ko ham khat om lo ka insung mi anathi a hele a om lo pen chong lon teng le khosunga jong chu atha be ami kap ki nei chu tabanga chu Jesu Krista mu wa chu asopi pau a u pau mudana ki ge lo wa chu etiji a chu Jesu alangai na pakai alangai na alo patin ata san now asopi pau adam mo a Jesu bol dam ten te ti ata san now ji a pakaya akingai now le pakai ata san now chu Jesu na mo ho avil na apa bai cha ala sopi pau ti jo nunga yong cha honga chu al manin inanga den lowa chil hana amu ka kal nga le lowa lam pi a chu komola cha analam to wa amu mo wa kap hona he cha Jesu jong Martha le Mari ka mu phana ama jong kap he ta Jesu a kap tai kitia chu Bible chi chu tu ni a pakai chu hitsan ge a Mari le Martan alangai banga chu na langai zowa ama ana kingaya pakai chu na ta san zowa hele o nakipa ni kho ajang pathinin na building nalung don nalung kham ni kho ajang pathinin na building ai lol nalilon na ka ni kho ajang pathinin na building Martha Mari pakain avil jing banga chu nang zong na vil jing ding ai tu ne aka sei nom cha thum na chai nai pi ham pakaya kingai jing mi patin ta san dat ta anai jing mi na hi le patinin na vil jing ding hi ti hi kan sei nom hi ai kasopi de yom ta te ho pakain avil nom jing mi him ho hi a hau ji a avil nom hi poi a chi ji a avil nom hi poi ai lo a bol thei ji a avil nom hi poi mun nom mun pha a chen ji a avil nom hi poi pakai avil nom jing mi him ho pakai lim jing dinga pakaya dinga a in ki hong jing pakaya dinga alung tim ki hong jing pakai lim na dinga hospital li nei jin tam to mzong le pakai bo chu thupi ta ka ina ka lun sa ka lim dinga hi ti mi him ho patin na vilahin theng le apana chei phamati a hele pakai na avil nom jing ho pakai mangai singa pakai to ki ho mat sing mi him ho in sung town na nei jing mi him ho chu pati pakai pati na avil jing ai ting le a chai na chi pe pakai a ki ngai jing ho chu ai lo patin ta san jing ho chu patinen i ti la hi jong le avil jing ding hi ka sopi de ta tunin Bethany chinang ma chen na khu chi sa in alo le nang ma chen na veng chi sa in Martha Mari Lazarus in chu hitabang bang chu nang in jong hi sa in
chút tile pakai nang jong na vil zing zing ding hi hi lagaw langa patin thu ngai sang mi na hi a mi kineu sa na hi a pakai keng khobola to wa ki ngai nem ta a aman na thumop ding langai zinga om na hele pakai ama ta chun na vil zing zing ding hi patin dinga pakai dinga na insu pakai kichol do na dinga pakai lun na dinga na hon zing hinam pakai dinga kigos dinga no hinam na ina sa pakai lim dinga na lung tim kot na hon hinam na in kot chi ki hong zing hinam tingle pakai lim na dinga chu nang man ki phal ta na nei zo se na lung tim pom pia ama pido dinga na kigun hinam tunin patichan nang sang ke ngai tu en pathinin pakain avil zing khosung insung compound hi kha di chu wang pat umai lo chi ya chu tu na kan se ai ke jong ka in hi pakain ai vil zing la katin je chu man ai vil zing a hele ki pa na umding lungmon na umding samon na umding ngai lut na umding ki khotu na umding insunga zilat sa ki ka ajong chi ki ngai lut na pungding tingle sale naw le nu le pa ki ka a te le mo ki ka a zong insunga chu tu le sa insung mi te a ala a chu ki ngai lut na ding ya hi pakai vil thei insung hedin naw na mun chi awa patin ko mataw na mangun lang pakai nang man nei vil sing te mi hiding in nei sementin atha aben tu ni hin patin ko ma kipi tha na nei te ti hi achai na pena kan se ya hi tunia pakain avil nom jing mun ahilo le insung ti to a holim na ine anangai ho zo se nom na mun se wa hat chung nung pakai patinin patay na bu taw hen